MCA za bunge ya Murang'a kwaga kuhitukia mutaratara wa watho wa punguza mzigo makiuga muingi ndwakuruhanirio uria kwagiriire. We are disbursing with immediate effect 50 billion Kenyan shilling to the counties, which are allocations for 2 months. Thirikari cia kaunti kwambiriria kwamukira mbeca kuma kuri thirikari nene kurumirira gwikirwo kirore kwa mitaratara ya watho o ugai wa kigina kuri counties ni president. Mudurume umwe wa miaka 60 gwethanwo nake agikuo kuhahama kimwiri tuhi tunana mwena wa Karori Kiamba county-ini ya Kiambu. Nejigua ndina ruo ringi muno na ndeciria na nene magone gwikondwo na atangambiririo kurira. Na Judy wa Ngare guikara na kigiriko kinene kurumirira mwana wake kura kwa ihinda ria miaka 10 thutha wa kuhingicana na muru wa nyina.